rekao bih, fučka mi se živo. Ali dobro, idemo dalje. Laganini skener. Praktički amnestiramo interpelacijom eklatantno percepiranju sukobu interesa. Laganini skener. Svijet je ozbiljno zakuhao. S tim da se bojim kako je zakuhao preblaga riječ za ono što se događa. Sve karte još nisu podijeljene, ali je krvava partija pokera započela. Sukobi i nova žarišta se javljaju gotovo svakodnevno i to definitivno nije slučajno. Nakon što je svijet jasno dao do znanja da nema načina kako zaustaviti Putina i njegovu agresiju na Ukrajinu, nastalu krizu sada pokušava iskoristiti tko stigne. Sporni teritoriji jedan po jedan ulaze u krvave sukobe. Azerbajdžan i Armenija, Srbija i Kosovo, Palestina, Izrael i Libanon. Nažalost, sasvim je sigurno da će se taj niz nastaviti i to vrlo brzo. SAD kao dominantni, višedesetljetni svjetski policajac gube utjecaj i moć. Ne samo zbog krize vlasti i predsjedničke fotelje, nego i zbog posljedične krize društva koja lagano prelazi u kolaps i ta unutar nacionalna podjela Amerikanaca malo po malo vodi do novog građanskog rata. Ukratko, Amerikanci imaju previše svojih problema da bi se bavili tuđima. U nekim drugim vremenima, kod ovakvih napada na Izrael, američka flota bi bila već u blizini, a borbeni avioni već u zraku. Danas Amerikanci šalju priopćenja o zabrinutosti i podršci. Biden ne izgleda kao čovjek koji može sam na WC, a kamoli nešto više. Svaki novi sukob koji će se otvoriti samo će dodati ulje na globalnu vatru. Za novi, veliki svjetski rat i ogromnu krizu ponekad nije potrebna velika lomača, nego gomila naizgled malih vatrica koje zajedno sagorijevaju puno opasnije i smrtonosnije. Volio bih da sam optimist, ali nažalost nisam. Skener napisao Kornelije Hičimović. Laganini skener.